Good morning, everyone. Patalo patu iso apapelo Yesu Keriso. Lo tato alima, lo tato faula, na yo tato matua, matua. Ia mese foi o uso tu fafine, mana yo tato whanau, o mawhaio na tato mafuta. Greetings in the wonderful name, always in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. This beautiful morning, Baptile tua, le netai au manuia, lau le lei, ai sisi le au le lei o whanau o le tua le netai au. Ia le tua, patalo patu po iso se tasi lava o mawhai ona maua maile nei whasalalaunga, ilunga upena tawhailangi. Greetings also to our brothers and sisters that may be listening to us via our live stream this morning. Ia ia le tua tato tatalo, ia ona tato whaangonongo le upua le tua, whaftaitele lo mātua tua, e malia lava o mātua loto ia te oe. No mātua tua i mea uma lava, mana onga, tono a inga, ai leli e silisili ai o mātua nganga, pea mātua mana tu natu, I lo le lei, I lo au mai o lo walo Yesu Keriso, I le upua le atua o lo mātua whaangonongo ai, ma mauawa noa e awa uina i mātua, e malie lava o mātou loto ia te oe. So ta mā fo'i le vi'inga I lau whio au le nea wanoa, ua maua I mātou lau whanau, mātou te o mai, mātou te whaangolongo, ina ia o tawina pe mātou, ia malolosi, ina ia mātou fina finau, e tau le taua whaaleanganga, au mātou whaatatari atu le toia fia mai, o lo mātou whaola o Yesu Keriso, o le mātou te alolofa, tele iai. No mātua tua, whaaftaile ni tai au I lau whanau, whamanuia oia o auna nei, I la lato whaalongo, ia mese fo'i le launga ino lau upu ono Yesu. And we all say, Amen. Praise the Lord, Amen, and Amen. Ia, mana I paso e melo tusi whaamon mole I le Eperu a lona mta upu Eva. Eperu a lona mta upu Eva, ia ole a tatou wa'awa ai I whai upu e se fulu ma le lima, e whaangata e le whai upu e luasu man valu, so whiololo lava mai whai upu o le a tatou whaongaina I le neitai au. Manuia fo I le neiva iaso o na onisi o a onga sa whaapea o na tatou whaangolongo ai I ana au auna. Whaaftai le atua o na o le tino Keriso o lo whaapea o na whengalenga le ai mauawa noe o mai tatou te tala no ai ona o le upua le atua. A tatou mawhawhau fo I lai le whenenga tuai lea na tatou wawa o ina le neiva iaso. O le whenenga tuai sa whaapea o na tatou wa ai o mea malava na fuafuaina mai le fuafuanga e o mai le whaavaina o le nua le atua o mea malava. E tusi lima ia Yesu. Pe o na tatou wawa o ina I le tusi lea Eperu. We praise God for this week as we went through the walk through the Bible workshops with our dear brother Robert. We praise God this week because we now see that even in the study of the Old Testament, in the past, we see Jesus in the past, right? We see Jesus at the whole of the Old Testament, everything from creation to the formation of the people of God in the country, in the nation of Israel, everything points to Jesus. So in the past, it points to Jesus. In the present, it points to Jesus. Why? Because the power of the redeeming blood of Jesus still changes lives today. Amen. And then we look ahead, because we still look ahead, and Jesus is ahead too. Why? Because we look ahead at his return. So Christ is from the beginning until forevermore. So we praise the Lord for this wonderful book that we get to study, and this week that we spent in those workshops. E mana ia pēr tātou whai tau whātasi whamon mole le wha Samoa, mai nona whai kua suma lima, ia se wha uman mta upu lea iwa. Suma lima o le mea lea, o le mea fo I lea, ia. O le mea fo I lea, o lo o whai ai, o ia mapulu vanga, o le whenei mafo. O na olona maliu fo I e tongi o la ai a sala, na whai a o I le mua I wheneinga. Ia mawai e ila tō ua wala a wina o le tofi e whaavavau na fola ina. A wāpe a whai se tofi, se ilonga e oti le ana le tofi, o na opo ai lea. A wā e whaamaunia se tofinga o na oe o oti. Ina ua lea o ngā a o la mai le ana le tofinga.
A wana le whaamauina le na mua a o le o iai se toto. A wā ua uma o na tau ina atu e mose I le nuku uma lava o polo a inga uma e tusa ma le tūla fono. O na tama atu lea o ia I le toto o tama I povi ma oti. A toa ma le vai, ma fulu ma moe e muhu, ma I sopo, ua ia sau ina atu ai le tusi. A toa ma le nuku uma lava. Ua whai atu. O le toto le ne, o le whea ua poloa ina atu e le atua ia te oto. O le whale te tā whae foi a toa ma mea uma e au auna. Na ia sau ina atu ai whaapea I le toto. Na toe ina uma foi o mea uma o na whaamamaina I le toto. E tusa ma le tūla fono. A le o iai foi se whaamaliniina o le toto. Ua le ai fo'i se whaamanga loina. O le mea lea sa tatau ai ona whaamamaina o whaatusa o mea o le langi ia mea. A o mea whaale langi lava e whaamamaina taulanga e sili ona le lei ia mea. A wā, ua lea uluatu ke riso I le mea paia ua whaia e lima. O le whaatusa lea o le mea moni. A o le langi lava, ina ia I loa ai nei o ia I luma o le atua mo I tātou. Ai le ina ia abatu so o ia e ia mataulanga. Pei o le whaitaulanga sili o na ulu atu I le mea pa ia I lea tausanga, ma lea tausanga, mana le toto ese. A wā anga whaapea o ua tatau o na tina ina whaalasi o ia tamu o na whaalainga o le lalolangi. A o le nei, ua tasi lava le whaalia mai o ia I le whaatoanga o tausanga. Ina ia abe eseina le amasala, ina ua whaia o ia e ia mataulanga. Pei ona tō whia fo'i mō tangata ia tasi lo la tō oti, ai muli ane o le whaamasinonga. Na whaapea fo'i ke riso, ua tasi lava o na awatua o ia mataulanga. Ina ia abe ina ai anga sala ane toa tele. E whaali fo'i o ia ia te ila tau o e whaatalitali atu ia te ia, lona fo'i whaalua mai. E le ina ane ina anasala, a ia la tau o la ai. O le matau poe iwa na whapea ona tatou a mata o na whaitau ina inaiwa yaso. O le whaava aile e tatou o le anganga pa ia I le whea ngainga fau. So manatua, o le tatou matau puleolo o tatou talatala noa po o iai le tusi tala Eperu. O le whea ngainga e sili, Manatua, e I upu na tatou malamala mai, o le whea ngainga na mua. Ai e le whea ngainga lea ua sili, ona oai, ona o le sili ese o Yesu Keriso. Whamai o le whea ngainga fau lea, e le o le whea ngainga e tusi e papa maa. A lea, o le loto, ma le mawhau. So o le whea ngainga fau e whaia I le suinga o le loto o le tangata, ona o le sili ese o Yesu Keriso. Le foi na tatou mata I le mata upue hiva. I le sili ese o le fale feta fai. E sili mea faale langi. I lo mea faale lalolangi. So o lo sili le fale feta fai faale langi. I lo le fale feta fai lea sa faapea ona iai I le whea ngenga na mua. Le si vahenga na tatou va ai le mata upule hiva. E sili I sauninga. Mana tua foi sauninga, o lo iai le lotoa o le fale feta fai. O lo iai le mea e paia. E na o whaitau langa masale vi e ulu atu iai. O lo whaapea foi ona iai o le mea sili ona paia. O lo iai le atola au a yoga. O le atola au o le whengainga. A lea la ua tatou wawa o ina nei. O lo iai sauninga e sili atu. Aisea, ona o Yesu Keriso. Na ia saunia le taulanga e ala I lona lava maliu. Tatou baba ai foi le mta upue iwa, o lo iai foi le whaitaulanga sili o Yesu Keriso. Aisea, o ia o le whaitaulanga e whaavavau.
So 3 things that we can see from chapter 9 since the beginning. From verse 1, we see that as the author takes us through the book of Hebrews, talking about the superiority of Jesus Christ, we've arrived at the fact that there is a better covenant, right? There was an old covenant, but there's a better covenant. It's not that it was a wrong covenant, but there was a time and a place. But that covenant, the Jews needed to realize that it has come to an end. Why? Because of Jesus Christ. The new covenant is the covenant of the heart and mind. Remember the old prophecy in Jeremiah? That I would place in them a new heart. I would place in them a new mind. So that's the new covenant. We also see that there is a tabernacle, a better sanctuary, a better temple. Why? Because our high priest in Jesus Christ now serves in the tabernacle, which is heaven itself. The old covenant was a tent. It was a tabernacle made out of tent, and then there was the new Jerusalem temple. But that's come to an end. The third thing that we saw is also that we have a high priest, Jesus Christ, greater than Aaron, greater than the Levites, and he now serves as our high priest in the order of who? Melchizedek. He's the priest, a forever priest. So, o mea sa tatu wa'awa aia I le tāpua iwa. Ai fo I le siwaina na e wha mamafa atili ai le manatua le tusitala. So, ai fo le whaipus fulma le lima. For mai whaipus fulma le lima, o le mea fo I lea o loo whai ai o ia mapulu vanga o le whea ngainga fo. So, when we look at verse 15 reads, and for this reason he is the mediator of the new covenant. So to underline all of what he's talking about with regards to the new tabernacle, the better services, the great high priest in Jesus Christ, we read in verse 15, and this is where we enter into our verses today, and he says he is the mediator. Who is he? Jesus Christ. What's the meaning of the word mediator? O le upule puluvanga, o ia o lo tātou, e avea o ia mapuluvanga mo I tātou, I le tamā. Peo e tua Iesu Keriso I le vāo I tātou, ma le atua sili ese. When we look at the word mediator, that Jesus Christ is he's our conduit. He brings us before the Father. Amen? So he's our mediator. He's our go-between. That we no longer have to go to a priest. That we have had access to God now through Jesus Christ. Praise the Lord. So verse 15 says, and for this reason, the reason that he is better services, better temple, for this reason, he is our mediator of the new covenant. Lefa me la fai pasuma lima, o le mea fo ilea, o lo fai ei o ia, ma puluvanga o le whengainga fou. E whamaile neina nasa so o mai ai, ona o lona maliu foi, e tongi o la aianga sala, na whaia a o I le muai whengainga. O le leina la lea, e whia maua ele tatou manatu au tu o le tai au le nei, e whatatau I le whengainga fou a. Whatatau I le new covenant. Awa, o tangata I o teia I o lo tusia I eile tusi. O lo tamo whaile ananga pa ia, tamo whaile tusi tala, ina ia la tau tali tonu ya Iesu Keriso. Au le leina la lea, whamaile leina, o lona maliu foi e tongi o la ai anga sala na whaia a o I le muai whenenga. O le winga o le whai upu le na, o lo whai mai le tusi tala I tangata iutaia, o le maliu o Iesu Keriso, ua manga lo ai anga sala, o a tātou au ngata mā ue na whaatuatua mausiusi tai I le atua. Le lai whai mai ele romana e tolu, whai poe lua suma whā, ma lua suma lima. A ma whai ona su e ielo tusi, whai mai le lua suma whā, o le roma e tolu. O tāwami o tonu ina fua I lona alofa tu noa, I le tongi ona e a Keriso Iesu. So le ala o tātou a ina mai loa, e tongi ona ina I tātou, ona ole toto o Iesu. Fa mai fai koe nusu malima, o le ua tuina mai I luma e le atua,
o le e fina ngalo malie ai i le whaatua i lona toto, ina ia whaari tino ina mai lana haani o tonu, i le tauia o angasala wa mawai. I le whaapalipale o le atua. Ai mawhawhau i le upuna, i angasala wa mawai. So lera ua maangalo a tātou angasala, lera ua tātou talitonu, ua maangalo a tātou angasala, ona o le mariwa Iesu Keriso. Maangalo a tātou angasala, ona ua e talitonu, ma whaatuatua ia Iesu. Praise the Lord. A le upu le wha mai ele tu stala e Peru, lea e wha amaoni e fo'i e Paulo, wha mai le tu stala e Peru, o ia lea ua whai mapulu vanga o le whenenga fau, le Iesu lea wha mai, o lona maliu foi e tongi o la i angasala na whaia a o i le muai whenenga. Tele i o whesile tangata a, whamai whesile tangata, whape whiana whaolaina tangata o le whenenga tuai. Na lena maliu Iesu le whenenga, fo a. E whape whia, o le tali, na whaolaina tangata o le whenenga tuai, o e nau si tai i le atua, na whaolaina ia Iesu. Amen? Amen. Na le upu nā leo lo au mai le tustala e Peru wha mai o le maliu Iesu e uina maliu i le whenenga fau a rona maliu na whaolaina ai i lato malanga na whaatuatua i le atua i le whenenga tuai. Praise the Lord. So much grace that when we look at that verse 15, just to introduce us to today's topic, because remembering the Jews, they find it hard to believe that their Messiah is a Messiah that came to die. Because they're waiting for the Messiah that comes as a reigning champion, right? To save them. Remember the Old Testament workshop that we were at this week? That whole time Israel was waiting for the Messiah. In the Old Testament, they were waiting for the Messiah. But when the Messiah turned up on the scene, they were going, well, we don't want one that was born in the manger. They wanted the one that comes reigning in glory straight away. But the Old Testament testifies that Jesus had to be born in Bethlehem. Right? In verse 15 it says, and for this reason he is the mediator. So remember, the author is trying to say to the Jews, this mediator, Jesus Christ, he's now our mediator of the new covenant. And then he goes on to say, for the redemption of the transgressions under the first covenant. So I'll read that line again. For the redemption of the transgressions under the first covenant. What does that mean? Many people ask the question, how were the Old Testament saints saved? If Jesus died in the New Testament, how were they saved? The answer? Through the blood of Jesus Christ. How? It says there in Hebrews, for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called, who are those who are called? All the prophets of the Old Testament are. When you think about King David, when you think about Abraham, when we think about Moses, they all trusted the Lord. They didn't know how their salvation was coming. They never saw Jesus. But they trusted the Lord. The Lord will provide salvation. And this is what it says. Under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. Answer your question? So the author of the Hebrews are saying, Jews, tangata yutaia, e o e tau au ngata mā, ua whaolaina I lātou, ona le Iesu lea, ona le whenenga whau lea, ona le puluvanga lea, ua avea ona o ia lea ua whai ma puluvanga o le whenenga whau. E o ia ngasala o le whenenga, o e na whai ai lalo le muai whenenga, ala ua whaolaina, ona le tangata lea, e ngoia Iesu. Amen. So, today, we're now going to look at 3 ways that the author, in order to convince that the Messiah had to die. O le taala ni, o le atato va ai. I le whai tau lena, I whai upu mai ana tato whai tau ina. Whai asina umi o palkala, whai ana tato whai tau. Ai tolu lava ni vaenga o te whia au mai le taala ni. E whaamau nia I le anganga pa ia, o le Mesia lena whanau mai, lea ingoa ia Iesu Keriso, na tatau ona maliu. Tolu vaenga, whapea, mua na tatau ona maliu o ia, ina ia tau o le whenga e ala I le oti. Lua, e tatau ona maliu Iesu Keriso, ina ia whaamanga loina tatau angasala I le totu. Tolu, e tatau ona maliu le Mesia, ina ia whaapea ona iai se sui tūlanga,
i le taimi o le whaamasinonga. There are three parts where the author is going to take us through this portion of the chapter, and we are going to look as to why the Messiah had to die. The necessity of the Messiah's death. Remember, we were writing to a Jewish audience. The Jews believed only in a champion Messiah. It was hard for them to believe that the Messiah that came died. But they forget that they've got Isaiah 53, right? The Messiah had to suffer. So the author describes it in three ways in the portion of text that you read today. Number one, we're going to look at verse 16 to 17, that the Messiah's death was in order that the testament would come to fruition or be activated, or the covenant will come to fruition. Two, that forgiveness demands blood. And three, that the judgment demands a substitute. So those are the three things that we're going to be looking at today. Amen? Ia le tua. Whai pu mua la, po le manatu mua, e maua whai pu se furu ma le ono, ma le se furu ma le fitu. A wape a whai se tofinga, se ilonga e oti le ana le tofinga, o na o ai lea. O le manatu mua, tātou te waava aia i le mafua anga i tatawai, o na oti le mesia. O whenenga fau lea o tātou iai, o tātou i loa, ona le whai mai le whai pasuma le ono, a wape a whai se tofinga, se ilonga e oti le ana le tofinga, o na ai lea. So when we look at verse 16, the first part that we're going to look at today, that this new covenant is because the Messiah had to die. The first confirmation of the Messiah's death, we see in verse 16, and here's a confirmation. It says, for where there is a testament, there must also of necessity be the death of the testator. So, o le winga o le upule a tofinga, o le au mai tata, o le whaasa moa tofinga, o le upule tofinga, ai a wha malama I se si tu, manatua so se tangata lava po se matua o le wailoa wa matua, ai e sana whanau, e lava sana tusi e whaatino, ia po o niana upu fo i pese mavaenga, tu se mavae le ia o whaatorunga lea o ia o whaswhanua lea tu inatu ia ai, ia o taavare lea tu atu ia ai, ia o le whale lea tu atu ia ai, pe o i nā tātou te iloa, i o le matua e fua, pe ai mamau, ai ei lava tu unga e mawhai, o na whai e le matua, i o lesi vai taimi lene, e ohilo ia, e tusi le meana ta o le will, ina ia i loa le ia o le meana lea, a lea tangata e maua, ia pe a mawai atu lātou. Ai a o ona mai le matua po le tamama tina, e le I avea mea ia I le tangata po le whanau, right? Se ilonga ia, se ilonga woti. Se peila le winga le nā le whai upu o le tai ale nei, a wape a whai se tofinga, a whai se mawainga, a whai se tusi wana o le tusi poloa I le whanau. Se ilonga e ma lio le tangata, whato ai lola ia, wa apalai mea ia tutono le tusi e vai I eile e whanua ma mea lava a mātua. So o I nā lape o le manatu nā o le whai pasuma le ono, a wape a whai se tofinga, se ilonga e oti le ana le tofinga. So in verse 16, when we look at it, that testament demands death. In verse 16, the author says, for where there is a testament, another word for testament here is covenant. Another word for covenant here is the will. So if you have to get an idea, you know, your parents might have a will, or you might have a will, right? You might have a will that you've written up, that any of my future children, they can have, you know, all my assets, they can have my savings, and, you know, all these things will be divided up amongst my children. So that's a will. But while you're alive, the will is not what? Active, right? You still own everything. Everything's still yours. But once you pass away, the will is immediately activated. And then those things, or those benefits, or all of those things that are part of that will then be acted out. Does that make sense? That's what verse 16 is saying. Verse 16 is saying, for where there is a testament, where there is a covenant, where there is a will, there must also be necessity, there must also of necessity be the death of the testator. Verse 17, for a testament is in force
after men are dead. So the first confirmation that Jesus had to die in order for the new covenant to come alive. He had to die. Why? Because the promises, the benefits of the promises, everything about the promises of the new covenant that the Jews knew about, whoever it was, and it was the Messiah had to die. In order to what? In order for the new covenant to come to life. Praise the Lord. Lele fe me foi suma fitu, fa mai suma fitu. Awa e fa amaonia se tofinga. Ai mai tau mai, e fa amaonia le tofinga ona o e oti. So na tatau ona oti le Mesia. Nele le tau mawhaile ngana pa ia tusi atu I tangata Utaia, o le Mesia le nā tau te mana nao iai. Lea o loo ia Yesu. Le Yesu lea o wa avea mawhai tauranga. O le Mesia le nā tau te mana nao ai Utaia. E te tau ona maliu. Ai sea, na e te tau ona maliu o ia, ina ia whaapea ona whaamaonia ai le tofinga. Ina ia whaamaonia ai le whenginga fō. We ia le tua a. So le vaenga mua tātou te maua I le tai au le nei, e whaamaonia ai na te tau ona maliu Yesu Keriso, ina ia whaapea ona whaamaonia le tofinga, e ala ina ua maliu o ia. Ano tātou ilo, we now know that Christ did die. The Messiah did die. And the first reason why he had to die was so that the covenant can come to fruition, can be acted. The new covenant. So praise the Lord. So pea tātou mana tua foi ole a tātou mana tunatu I tangata Utaia, e whaingatai a te ilato, nā le whaamaonia e Paulo I le mua koe rito mta upu mua, pai koe lua sumatulu, whamaia I a Paulo, ole sātauro, po le maliu o Yesu, ole mea tau teva I le tangata Utaia. You know, in 1 Corinthians 1 verse 23, Paul says that for the Jews, the death of the Messiah is a stumbling block. They can't seem to get over that. They can't seem to get over that, the fact that this Jewish man named Jesus is the Messiah, but he died, right? So for them, it just they can't comprehend that their Messiah, this man is Jesus, came, but he died. They can't seem to get over that, and it says that that's a stumbling block for them. But we now know that in order for the new covenant, God had prepared his Son to come to die. Praise the Lord. Amen. So we now know the reason why the Messiah had to die was so that the testament or the covenant can come to life. In order for that to happen, is someone needs to die, and it was Jesus. Amen? Second, Vaega ona lua, maua whai koe se fulu ma le walu, e o mai lava I lalo le lua, se fulu ma le ono. O ila, o le atatou wa ai e le ngata e whaapea e manaonia le oti ina e whaapea ona whaamaonia le tofinga. Ai o le whai koe se fulu ma le walu e o le whai koe lua se fulu ma le ono. So these 9 verses are, o whai upo ia tātou te wa ai, e whaautu I le whai unga lava le whai koe lua suma lua. Tangtanga I fo le whai koe lua suma lua. Maua whai koe lua suma lua Pa aila le leina nai whai ue le lua suma lua. A le o iai foi se whaamaringi ina o le toto. Ua le ai foi se whaamangaloina. O le manatu lona lua, e le ngata e whaamaonia le tofinga I le oti. Ai lua, e te tau ona oti le Mesia, awa e te tau ona whaamalingi ina le toto, awa le whaamalingi. So maua mai. Okay? So first, the covenant is activated because of death. So we now know the Messiah died, Jesus died. But the second part is that forgiveness, in order to be forgiven, there needs to be the spilling of blood. So if we look at verse 22, so point your finger to verse 22. Verse 22, right at the end of verse 22, it says these words, and without shedding of blood, there is no remission. Another word for remission, there's no forgiveness if there's no blood. Amen.
Was Jesus' death pretty bloody? Yeah. Yeah. It said he gave all his blood, right to the point that water started flowing out. What's that sign? That total life was drained from his physical body. Amen. Praise the Lord. So now look at verses 18 to 26. Because 18 to 26, whaipule suma value o lua suma leono, e maua ele manatu lona lua, o le manatu lona lua, o le whaamanga loina, e iloa tino ona o le toto. So lela o tatu iloa, sa tatau ona maliu Yesu Keriso, ina ia whaamaunia le tofinga, mua. Lua, e iloa tino le whaamanga loina, ona o le toto. Ai au maila e le tusitala, mai le fai po se fulu ma le value o le lua fulu ma le lua. O I le valea, tātou te va ai I le ata. E i le ata na au mai le tusitala. E tau mawhaia ina ia whaamatala I tangata Iutaia. E o ia mose I le amatanga o le tusia kenise. I le whaavaina e le atua o lona nuu matula fono. Na whaapea o na iloa ona olea toto. See, so emelo to see if I'm on Levitico. Leviticus. If we can all turn to the book of Leviticus. Levitico. What was this? Yesterday was the temple. Up to the temple and the Levites and this is the priests and offerings. This is the Leviticus book, right? So remember those actions from our workshop. Leviticus chapter 17, verse 11. Awa oile toto leola ole tino. Wa utui na tuai foi ya te oto. E fai ya ile tongi ola mo oto. Ilunga ole fata fai taulanga. Awa ole toto ole mea labalea. E fai ya ile tongi ola mo le tangata. So e malama le le tangata Israelu. Ile taua ole toto. Awa e mai le whaavai. O le lato atu nuu, ma le lato talitonunga, ma tūla fono na tuinatu ya mose. O mea umalava e whaamaunia I le toto. Le ale wingo le toto. Woti le manu Fosia le manu. So something had to die. All the Jewish people know the significance of the blood. And the blood for us, the easiest way to understand the blood, is that it's not the blood of the sacrifice, it's not the blood of the animal, but it's the fact that the dying animal, something had to die in order for reconciliation with God. That's how the old system worked. But the author had to point back to Moses. And that's why we read in Leviticus chapter 17 verse 11, for the life of the flesh is in the blood. We now know when you have blood in your system, you have life. But it says, I have given it to you upon the altar to make atonement for your soul. For it is the blood that makes atonement for the soul. So the Jewish people understood that the blood is important in the law, in the old system, in the sacrifice. But when we look at verse 18, so let's go back to verse 18 of today. If you look at verse 18 today, right through to verse 22, the Hebrew author quotes the book of Exodus. For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and goats with water, scarlet wool, hyssop, sprinkled both the book itself and all the people, saying, this is the blood of the covenant which God commanded you. Then likewise, he sprinkled with the blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission. The importance of blood. Something had to die, and the Jewish people knew the blood in their whole system, their sacrificial system, was important. They had to follow every single step. Every single sin that they created, they had to bring a sin offering. Once a year, they had to bring their Day of Atonement offering. So they understood the importance of the blood. But what the author is trying to say here, that forgiveness is in the blood,
Jesus Christ is superior because he died and gave of all of himself. Amen? Nā tātou wāwa ai whai puna suma walo tātou tusi tai ale ni whamai a wā na le wha mauina na le na mua a le o iai se toto. Whamai la i whai pasuma le vai o lua suma lua o ina au mai e le tusi tala na si mai e le tusi tala le mau mai le e soto. I le e soto alo ni ta akwe lua suma wha ono se o le fitu. O ina ua umana au mai e le atua folfolanga ia mose a. Au mai le maunga sinai wha tonu le lei mose tu ina maila i au upu o le folanga. A fia ai ma le whaatahunga o le tū la fono. Ai wha mai le tusia e soto o mea umalanga na whaatino e mose. Le lai tusia mai ai whai kwa suma leipa a. Wha mai ua uma o na tauinatu e mose le no umalava o poloa inga uma. Tusa ma le tū la fono. O na tango le o ia le toto tama i povi ma oti. A toa ma le vai, ma fulufulu ma moe e mumu, ma isopo, wa ia sau wina atu ai le tusi. A toa ma le no umalava, ua whai atu, o le toto le nei, o le whea nei, wa poloa ina atu e le atua, yate o tau. Ai mana tua. O le sau ninga le alo whaatino e mose i lalo i maunga sinai. E le iai se whale whetawha i le teimi le nā a. Le whatua sau mose mei nunga le maunga, au mai e le atua ia mose folfolanga ma whaatonunga uma, tu la fono, sawi lalo, tu ina atu le nua le atua ma whape atu, o le whea ngainga le nei, whamai la i o le whaipuna e lua skulu, whamai o le toto le nei, o le whea ngainga, ua poloa ina atu e le atua yate o tau. Whamai le upole e soto na iai, whamai ino wa mai, whamai ona ave le mose o le toto, mana sau wina ele no. Ele I lote le tātou, ai manatu fua oi a whai o oia tangata Israel le vai teimi o mose. Le ala mo whai tau mai le poloa inga Iova. Le ala whai mai mose ia o le poloa inga le nenga. O le whea ngainga lea o tau ma Iova lo o tau atua. O na wina lea o longwa ulu ma lau tino I le toto. We don't get that. Because we don't know the significance of blood because we're in the new covenant and praise the Lord. Yeah. But in the old covenant, imagine, you're a Jew. You've walked 40, you're part of the younger generation because the older generation didn't make it, right? And so you're now here and Moses has come down. This is the covenant of God, Jehovah God with you. And then he starts splashing you, your body with blood. But the significance of blood. I guess I'm trying to emphasize the significance of blood because only in the blood there is forgiveness. And the book of Hebrews is saying that it's only in the blood there is forgiveness. So he's still trying to say, Jews, Jesus gave all of his blood, and that's why we have forgiveness. Praise the Lord. Ai te tino I fola I lalo fai pue lua se fulu ma le tolu. Fa mai fai pue lua su ma le tolu, o le mea lea, sa tau wai o na whaamamaina, o whaatusa o mea o le lani, ia mea. A o mea whaalelangi, e whaamamaina I taulanga e sili ona lelei. E whapewhea ona whaamamaina mea ia o le langi, ana whaamamaina I le taulanga e sili ona lelei. Lea le taulanga lea, o lea le taulanga lea sili ona lelei. A le taulanga lea o Yesu Kiriso. Taulanga le whamei e feso alona tau ku mua. Whaipoe ona ma whaipoe fitu, olo iei leina whapea, o lea wanga le lei fua mai ai o ia I tātou. Ona o le walofangia, o ia foi, ua tātou maua ai le tongi yola I lona toto. Praise the Lord. That when we look at verse 23, it says, therefore it was necessary that the copies of these things in the heavens, so remember, everything in the old system was just a copy of what's in eternal heaven, right? And so it says there, if the copies of these things in heaven should be purified with blood of calves and goats, and the people had to be purified. It says at the end, it says, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. What's the better sacrifice? Jesus Christ. That's why when we look at the book of Ephesians, Ephesians chapter 1, verse 6 and 7. And I'm just going to quickly look for that verse. Ephesians chapter 1, verse 6 and 7. It says, in him, to the praise of the glory of his grace, by which he has made
us accepted in the beloved. In him we have redemption through his blood. We have redemption. We have forgiveness. We have been atoned for through his blood. So praise God. Praise God that our redemption and our redeeming Christ has saved us through his blood. So therefore we have forgiveness. For me la ia whai koe luas fo man wha o le tātou tusi whai tau le tai ole ni. A wā ua le ulu atu ke riso i le mea pa ia ua whaia e lima o le whaatusa lea o le mea moni. A o le langi lava for mai ina ia i loa e nei o ia i luma o le atua mo i tātou. O le wha mangalo ina o i tātou lea ua whaapea o na saunia Iesu ke riso. Ua whaapea o na toi maua i tātou lea whisota inga mane atua. Amen. Le wha me whai koe lusu me wha, wa le ulu atu Iesu ke riso ni me pa ia. Mana tua whai e li ma whai o na ana whaapea o Iesu ke riso le whai taulanga i le whenenga tuai. E le ma whai e sea, o ia mai le tua ingo yuta. A whai mai o Iesu ke riso, whai mai e le ulu atu i le me pa ia na whaia e lima. No winga, e sili atu le mena ave i tātou e Iesu o whē mena ave i tātou e Iesu. O e mau, wha mai o le wha atusa lea o le mea moni, a o le langi lava. O le mea sili. Lea o e mau, lea o tātou tali tonu. Wha whetai lea tua, ave sao a tātou e Iesu ke riso i thea, i mea o le langi. E le toi uru tātou i se mea wha le lalo langi. Wa na o le ata le mea tuai, le mea na mua, le sauninga na mua, e wha mai, ua wha, o le whaatusa lea mea moni, a o le langi lava, ina ia i loa ai nei o ia, i luma o le atua mo i tātou. Amen. Mea lana leta talo i tātou, e ala ia Iesu ke riso a tātou talo talonga. Whapea na au auna Iesu ke riso, ma ave i tātou, i luma o le nofoani, aisea, a lewa whaamangalo ina i tātou, whapewhea, ona o lona toto. That when we read in verse 24, and it says, for Christ has not entered the holy places made with hands. He couldn't have, right? He couldn't have entered the old system, the old tabernacle, because he wasn't a Levite. He wasn't a priest of this order. He was a priest of a higher order. And then it says there in 24, he didn't take us into the holy place made with hands, which are copies of the true. But where did he take us? He took us into heaven itself. Amen. Praise God. Amen. It's an amazing privilege that Christ has taken us, you and I, mere mortals, we are sinners, and yet he has us before the Lord in the heaven of heavens. Praise God. So it says in verse 24, so Christ now appears in the presence of God on our behalf. And why is that? It's because we're forgiven. Amen. Ufa'amangaloina nei tātou. Ona olona toto. Ma le whai puna e luasu ma leono. Ai tangata i whola le whai koe luasu ma leono. Fa mai whai koe luasu ma leono. A wā ana whaapea. Po ua tatau ona te ngā ina whaalasi o ia talu ona whaabaina o le lalonangi. A ole nei. Wa tasi lava le whaalia mai o ia. I le whaatoanga o tausanga. Ina ia ave e seina le angasala. Ina ua whaia o ia e ia mataulanga. O le si vaenga tātou te iloa wa whaamautu ai le whaamangaloina o i tātou. Le whai mai ei le whai puna e luas fuma leonu. Whai mai ana whaapea o no wa tatau ona tai tinga ina whaalasi. La leo winga le upuna. Ana whaapea e whaapea o whainga tauranga o le lalolangi le nei. Rona winga e toi mariu Iesu. Toi mariu Iesu. Ma toi mariu Iesu. Le winga na le upu whaalasi. Toi maliu. A lele whai mai le whai upu e luasu ma leonu. Wa whaamanga luina i tātou. Ua tasi lava i le whaalia mai oia. I le whaatoanga o tausanga. O le winga le upu na whaatoanga o tausanga. Ina ua maliu Iesu ke riso. O ina ua tatu ilo ai. Ua tasi le taulanga. Ai mō tangata uma lava. That when it says there in verse 26, he then would have had to suffer often since the foundation of the world. But now, at the end of the ages,
He has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. We are now living in the end of the ages. How do we know? Since the death of Jesus Christ, his death was once and for all. He didn't have to die again and again and again. His death was sufficient. But what do we do now? O le ala le mea leo lo tatou whaia le taimi le nei. A leo lo tatou whaamanatuina le maliu o Yesu Keriso ona o a tatou o nsala. Se sui melo tusi le mua korniton ta po suma tasi. Paftai fo ia le li o no le tai a fo le nei o le tatou whaamanatunga. As we come to the table of the Lord, this is why we celebrate Holy Communion. We celebrate because we remember that sacrifice of blood. The perfect blood, the perfect sacrifice. Na mafuanga le nā tātou te o maia I le laulaua le ri. Tātou te whaananatu wai. Lona maliu ma le tongiola, ono le toto lea. Le whaamanga loina o a tātou anga sala. Ona lea la tātou whaatino e nā le sauninga lea. I le tō maliu Yesu. A tātou te whaamanatuina. Le mea na ia whaia. Tātou whai tau mai whaamon mo le whai koe lua suma lima, ma le whai koe lua se fun mani ono. Mon maule a Paulo. Wa ia whapea foi ia. Wa ia whapea foi ia. O le ipu le nei o le whenga fō lea mi o totu. Ia o tō whaia le nei mea ma whaamanatuma ia te au. Ia so uma tō te whenua. A wā o so uma tau te ai ai I le nei aretu, ma wheinu I le nei ipu. Tau te whaai loa tuai le maniu o le ali, se ia whio mai o ia. 1 Corinthians 11 verse 25 and 26 it reads, In the same manner he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do, as often as you drink it, in remembrance of me. 26. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Praise the Lord. Sa te tau ona whaamalingiina le toto, aisea, ina ia loa tino le whaamanga loina. Amen. So e lua lama ina iwa tato matamata I le tai au le nei, I le mafu anga na tatau wai ona oti le Mesia. Momua, ne ia whaamaunia le tofinga. Ina ia whaamaunia wholofolanga malabo le whenga fō. Sa tatau ona na oti Yesu. Lua, ina ia mawai e tātou le whaamanga loina. Ina ia I loa le whaamanga loina. Sa tatau fōi ona I loa le toto. Lela o tātou I loa o le toto. O le maliu o le manu na whasia I le saunina ia mua. A I le whenga fō. Leo whai mai Paulo. Tātou te manatua le maliu o Yesu Keriso. Le maliu lea e tasi. I ona pō e ngatai I le whaatoanga o tausanga. Lea o mai le tai au le nei. Lea fwoi lea tātou whaatino I nei le tai au le nei. E whaamanatu ai le maliu o Yesu Keriso. Po o lona toto. Lea mo mangalo ai tātou. Praise the Lord. So when we look at the reason why the Messiah had to die, as the author is saying to the Jews, look, the superiority of Jesus Christ, the better services, the better covenant that we're now in. But the Messiah had to suffer. As the Messiah of Isaiah 53 Jews, he had to die. Why? Number one, so that the covenant or the testament can come to life. Praise God. Through death. Amen. Jesus died. Amen? Amen. Two, that forgiveness is only realized when there is blood or when there is death. And through the death of Jesus Christ, and we've just read Paul's testimony and what Christ gave him, and that at that final supper, the Lord's final supper with his disciples, he lifted up that cup and he says, This is the cup of the new covenant. Do this in remembrance of me. And that's what we're celebrating today, being the first Sunday of the month. So tau no mai la tātou I whai upo muli a e lua o le tātou tusi whai tau. Whai puna e lua suma fitu, ma le lua se fulu ma le valu. Whamei whai po e lua suma fitu, pei ona tō fia mo tangata I a tasi no la tō woti, a e muli ane ole wha masinonga. In verse 27 and verse 28, as we finish up today's reading,
It says, and it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. O le manatu muli muli, e le ngata, o le tofinga e wha amaonia ina ua oti le tangata a. Ina ua maliu le tangata lua, o le wha amangalo ina I loa tino, ona o le toto a. O wha amaonia ona o Yesu Keriso. A le vaina muli muli o lo au maia e le tusitala, e le anganga o le ali mo I tātou I le tai au le nei. E iei le taimi e oti ai le tangata. Ai a oti le tangata, o le upu le atua lo whapea o na o ina I tātou, a e oti e iei le taimi e te tū mai ai I le aso o le wha masunonga. O le atua leolo e au auna iai, o le atua a mio tonu, o ia foi o le wha masino a mio tonu. Manai o le wha manatu tai au le nei. Ona, te leo taimi e mawhawhau I tātou o le atua o ia o le alofa. A ia e loa mai mauti noa mai manatua I le tai au le nei, o le atua o le wha masino. A e mawhawhau I wha masino I whale wha masino. Ia, ma ai me se fo I le tātou wa ai ai I wha masino ono me ia tutupu mai se o tātou atunu. O le tāua ia o le tūlanga o le wha masino. Ai sile e fo I la ona tāua, le whaamasino e whaia ma le ami o tonu, ana whaiunga. A e mawhawhau lai whaamasinonga o le tino le nei, e le siri ea le atua whaamasino ami o tonu. E iei le aso e te oti ai, e iei le aso e te tūwai, I luma o le whaamasino ami o tonu. What I was explaining in Samoan there, because in verse 27 it says, and it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. What does that say? Everyone dies. That's what it's saying. Every single person that is alive will one day die. What people tend to forget is that when they come back to life, they will be standing before a judgment or a righteous judge who is God Himself. Most times we remember God, or we know God as a loving God, right? But we tend to forget that He's not only just a loving God, He's also a righteous judge. And any good judge makes solid decisions. They make righteous decisions. That's what we want, right? Yeah. Well, God is even greater than that. He is a right judge. Amen. But the Bible says, for all have sinned and have fallen short of His glory. We're all sinners. If we were to come before God, if I was to come before God without Christ, I would be sent to hell straight away. But this verse is saying that we needed someone to take our place of guilt. Praise the Lord. Amen. The Messiah had to die. Why? He had to pay the price. What was the price? The price was His life. Because we weren't supposed to die. That's what the verse is saying. Because it says in 28, so Christ was offered once to bear the sins of many. Ai mawhawhau I ai. A tūta ua I luma o le no whawhamasino o le atua au noa Yesu Keriso. Whamai Paulo, Roma tolu whai koe luasuma tolu, a wāwanga sala tangata umalaba, a tū laita ua I luma o le no whawhamasino au noa Yesu o le tai unga o se oli. I oe umatatou ai ona o Yesu. E iei le sui tūlanga. E iei le sui tūlanga I luma o le no whawhamasino o le atua. Tū laita ua. Ai whamai Yesu, leai, lea o le a o tutongina le sala, a le tangata lea. O lona maliu, na avea masui tūlanga o le whaasalanga, lea e tatau o na o ia te I tā ua. Malama lama O le mafuanga na tatau wai o na maliu le Mesia, ina ia iai se sui tūlanga o I tā ua. Na I tātou o malava, au nome Yesu, a oti tātou, e o sao a tātou,
I le whamasinonga mi o tonga le atua, ma o atu sa o aifea I se oli. O se oli le unga o le tangata au noa ma Yesu. I just want to make that clear, that without Jesus Christ, and that's why, brothers and sisters, our message is always urgent. Because we never know when we die. That's why our message is always urgent. First and foremost to our families, then to our friends, then to our communities and our neighborhoods. Why? Because without Christ, a non-believer will go before the righteous judgment seat of Jesus Christ, and they will be deemed guilty because they did not believe and put their trust in Jesus Christ. So if follow to see ile Lua Corinito, 2 Corinthians, it tells us here, Lua Corinito ta koe lima, alona fai koe se fulu. Whamai awata ato te tutu atu umalava I luma o le nofoa whamasino o ke riso e te tauai, ina ia ta itasi matangatani I mea na whaia I le tino, e pei on mea na whaia, pere lei, pere anga. Reale wingo le upu pere lei, pere anga. Pere lei ina ua whapea ona ia te I tātou Yesu Keriso. Aisea, ma mano tātou I le toto Yesu Keriso, pe a tātou whaatuatua ia Yesu. Pere anga, lona winga, o tangata malawa maririu, e iei aso e tū la e me iei lātou, ma whamasino ina, e le tamai ma moe a le atua. O na aleo, le ale taunu unga, o le whaafanoga. That when we read that verse in 2 Corinthians chapter 5, verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. And it says that each one may receive the things done in the body. So it's talking about what we do in this life. Praise the Lord. There's no second chance, brothers and sisters. There's no time after death for you to come to the Lord. There are many teachings that says that you might have a chance after you die. That you go to another place and you do some good things. And then you make it to the first heaven. No, it's a lie. The truth says this. In this life, while in this body, we will be judged for what we do in this life. Then it says there, according to what we have done, whether good or bad. Praise the Lord. Amen. But we have no goodness in us. But because of Jesus Christ, when we stand as believers before the judgment seat of Christ, we will be rewarded. So that's the Bema seat judgment. But then it says, or bad. That's for those who die without Christ. Many people will say, oh no, we just die and go to nowhere. Unfortunately, they're deceived. We die and await judgment. Amen. That there is a judgment. We serve a righteous judge, a God who is a righteous judge. O loo tātou au auna, I le atua whamasino a mio tonu. Amen. So lera whamele tu se Eperu, sa tatau ona maliu Yesu, aisea, ona o lona maliu na suitu langa I a te ita ua, I le taini o le whamasinonga. Na iau noa ata ua ma se tale leia, ai ono Yesu, o ma whaiaia I tā ua, ona maua no tāwa noa. Praise God. We have no goodness of ourselves, but because we trust, because we believe, because we have put our lives in the hands of Jesus Christ, we continue to trust in Him. And that one day when we die, that we would go straight to heaven and believe that we will stand before the judgment seat of Jesus Christ. Confident. Amen? Amen. And not because of our own confidence, but because of Jesus Christ. Always. Then it says there in verse 28, just to finish us off, it says in verse 28, last verse, it says, to those who eagerly wait for Him, He will appear a second time, apart from sin, for salvation. Praise the Lord. Amen. And that's the believers. Praise God. That we await, we look forward to the time that Jesus Christ returns. I love the way that Paul describes it to Titus in chapter 2 verse 13. He says, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Saviour, Jesus Christ. We look forward to the return of Jesus Christ. Amen. E whaali foi o ia ia te ila tau o e whaatali tali atu ia te ia ilona
Fo I whālua mai, e le ina ia aveina ngasala, a ia la tau, ola ai. O le nauna ta ina le nao le tangata whaalaina. Peo upo paulo le tito o nam ta upuna e lua whai pesuma tolu whamai, o whaatalitali atu I le whaatua tuanga e manuia ai, o le whaalia le o pupula o le atua silisili ese, o lota atou whaaola o Yesu ke riso lea. Whaatalitali tātou ma le whaatua tua, I le toea fio mai o Yesu ke riso. Le tuanga whaatalitali nai, tauna whaatalitali I tātou. Whaatalitali ma le fia, whaatalitali ma le onsai, whaatalitali ma le oli, no lua e whamalosi. Amen? So, lea la o tātou vaia, e tolu lava vai na tāua o tātou I loa mai le, mai whai upuia, mai whai pasuma lima, e o whai pasuma valu, sa tatau o na mariu le Mesia. Le ale mafuanga mua, ina ia whaamaunia le tofina, ina ia whaatau nuuina, le whea ngaina fau. Le la o tātou I loa, na mariu Yesu. Amen? Lua, le isi mafuanga na tātou I loa, e tatau o na mariu le Mesia, awa a leai se toto, e leai se wha ma ngaloina. Na mariu Yesu, wha ma ngalo tātou ang sala. Lea la tātou wha ma natuina le tai ame nei. O le vaenga no na tolu, le ale si mafuanga na tatau wai o na mariu le Mesia, ina ia, awa o ia, o le sui tūlanga I le taimi o le wha masinonga. Praise God. I am so glad that I get to stand before the judgment seat and have confidence that I believe in Jesus Christ. There's the three things that we looked at today that affirm or underline the reason why Christ had to die. Remembering, the author is writing to a Jewish audience. But he's saying to us today, you know, if there's a question in your mind saying, why did Jesus have to die? Here are three reasons. Number one, he had to die so that the covenant can come to life. The new covenant. Christ had to die. Praise the Lord. Amen. Two, Christ had to die because there is forgiveness is only in the blood. It's only in his death. It's only through the death of Jesus Christ that we have forgiveness. And we're going to celebrate that at the Lord's table this morning. And the third reason, and I love this, that Jesus Christ had to die to substitute me. He came and took my place. Praise God. I should be guilty. In the Lord's courtroom, I should be guilty. But Jesus stepped in and paid the price in full. How? Through his death. He had to die. Praise God. So le upu na le atua mo I tātou I le taiaole nei. Whai wina la o mata upu le taiaole nei, le whai upu le korenito na tātou whai tauina a. A wā tātou te tutu atu uma lava I luma o le nofoa whaamasino o keriso e tatau ai. Ina ia tai tasi matali tali I mea na whaia I le tino, pe o mea na whaia, pe rei, pe rea. Ie mana tua I le aso le whaamasinonga, e le taimi e oti ai tātou, ona tātou tutu rea I luma o le nofoa whaamasino. O le whesili, o e tali tonu ea, o e whaatua ea, ia Yesu Keriso, o e mauti noa, a e oti I le aso le nei, e te tū I luma le nofoa whaamasino a le atua, mai tali atu I mea na e whaia. Praise the Lord. That the reminder today in 2 Corinthians, Paul reminds us greatly that one day we will all stand before the judgment seat of Christ. The question is, do you believe? The question is, have you in your heart of hearts? Because remember 2 Corinthians also tells us to test yourselves whether or not you are of the faith. I love the way that the word just keeps on poking at us, right? Test yourself. Are you of the faith? That's the question today. If you were to stand before the judgment seat of the Lord, can I confidently say that, Lord, I believed in your Son, Jesus Christ? Amen. If I'm on yele to tato aina le ni tayo, ono Yesu, tato tula imai, fa wine tato ile tatalo, ile tato tatalo fatasi, ile ni tayo. Let us pray. Let away.
Langona le loto maulalo. Luma o laua fio. Au mato whālomo. Au o whālongolomo. I lau upu. Wa e whaamanatu ia te au. Sata tau o na maliu le Mesia. O lona maliu. Ua whaatau nui nai au fola folanga. O le maliu o le Mesia. Ua whaamangalo i nai ia ua masana. O lona maliu foi. Lea ua mawhai ai. Ona o tuli matai. Le aso o le whaamasinonga. Ona o le Mesia lea. Yesu Keriso. Loa li'i. Ma loo whaauna. Vi i ai oe tama. Nei maaso uma. E o le whaawawanga. Amene ma amene. Lord, the psalmist says that who are we that you are mindful of us? We are so grateful, Lord. We're humbled, and as we take and as we partake of the Lord's table, we celebrate you and we celebrate the death of our Lord and Savior Jesus Christ. We thank you for your forgiveness. We are thankful for redemption. We're so grateful that we have your word that helps us and guides us. And we look forward, as your word we've heard today, that we look forward with anticipation the return of our Savior Jesus Christ. In His name we pray. Amen. Yeah,